Obi say ma wo ma nko anti e wo say me wo be ma be wo no a 10. Where stupid reason. In fact, yama no wo abrochire no, especially Germany, e bi mo motiva wo de e wo no enye reasonable. Say wo wududu say be ya adache mofra no e betimi ahwe wo ni ade. Say wo be pia abrochire ana say wo bobra. Me ma wa dwene nya wo say me bobra awu bebira amankola na behwe me in future. No. Mo dwene sa dia e wrong. Dwene say kakra obetimi awu no wahwe mofra ni yie na wa ankasa nso no wanya time ama wo ho etimi abo ebra no na nso wanya ani je kakra wo mu emfa nsa wa 2 3 watwa so na afi no nso enkola ne benya du ba bi kakra no na nso bia wo 50s na nso wanya time ama wo ho anwo de ayeden abo bra kakra jiwani kakra eya mani bi betimi ahwe enkola de ta de akota ma odi be fi asase so ubusa ho se de ba anije na obenya wa asase so anije ba mpa na obenya most of them my Americans no umakoya sengre modest mema no umune man wudu be bia na umaja a man ho na a man na take all the responsibilities na I am oba 45 years now or nese akwala be 8 years Tambe na kweba benya 18 and I said 20 amana tin ho afi wo ho na wo so wanya time for yourself. Inti no awo bebre no emwa minimum bi awa wo bebre so nkwala na mu ba kokura ahwe no. If you are destined and I say wo yi nyame hyehyɛ sɛ wo ba ko a akola ne behwe wo pa wo 9 emu ba ko pɛ ene be ne ye behwe wo be wo 1 akola no 1 so no ane behwe wo pa wo ye destined say enkola 2 ena ade be ba asase so a wo pa wo 10 emu 8 be free amanaka 2 anase emu 8 ne be useless amanaka 2 enti no sa ayi adwene na ebi mu de ewo no you are not destined to rule your own destiny nyame na edi ama enti no ne ono ahyehya ama wo no eno na ede ben adwuma obi se ma wo ma nko anti e wo se me wo be ma odi me wo be ma be wo no a wo 10 where stupid reason enti no yenwene se ye be boy bra na ye manu kakra ye betimi awo no ye nwo no mu so enyi mebo mu bra me afie ni meto se ye ma na e ba be tete ideology tete no na no mu dwene sa se me wa ma me ma aba be hwem ne se ye kase abofra ebedi ne na ne jani ha ebedu sometime in life no na wago sa time no e bia wo hia se wo ba be boa wo bibim you can call your child to come and help you or support you but enye say what jai who say what they won't mobra na that channel what do any babeto or maso no that's not the way I was saying ojene into no yenu amoma mu reason na mu de wono de esre mo monteso kakra na mo anso mu munya time for yourself we share obabi na onyem na ba ko shanachi na ba ko enam from na ba ko so da hwilim e de ben kwa na moje wa abrochire atenti mo munam na se enkola ni die kire jo sa na aya na monfere abrofo na wo betu wo mo no se sa awo jo no mfase obi wo so anka mo abetu mo no de nko mo ana ya yire ho ne ya wote se na nko be hu na ba ku die kire na ba ku die anim na ba ku hye kire na ya kan sen ba ku hye yefrum na ba ku davage mu adan Africans at times ya ka ho na nkofu wei omumbu yen a omu etimi akeka ne mu pe bia kire yen no wahu ya nkere abrabono deeply kakra na yenya se ya de na ma obi reason ode wo bebre no utie kura ya nkwase asem kwa ni reason ya ode wo bebre no utie anyansa bia anim momia fa adwene na yetukwan na yensua de kakra nipa na ye betu wo momia nsua anuma bi kakra o abukira ha beboa yin Odo, mi kokro ma ba o. Amba to ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ni dey. Tuna fe send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Aba.
obia download go no phone so na what dey register this and this coffee I yent na hwe sir na wo kwa abonte ko trace ka extra man mesrew me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesrew and I was send so mesrew o first transaction be no we so wo hia promo code no so ba atwempanye Adwempanye edagu yes ntimpacho uboguma wo Europe kwa da obenya 5 euros free before the some party for some can tap send edamount wo America so ne Canada dia mama $10 to miss now men ha oba ho for say enkwa abonte no bi akose ope ntimpacho wo biara no na ekọ some kwa abonte dem ma download this see atena fie ntimpacho na relax no one say mpie kwa abonte be me hu say me kwa abonte mama na ade a am de krampo ni say first no musu credit card nko a ene de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi de register SMS ka kofi asem de atadwe ya te de ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia mama mesraw me ka fa ma on se wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem to mesraw promo code bogum na ho hia me adempine I na 5 euros free I no more Canada so in US so benya $10 oh say your day me ade for the uni se me na tap here kama tap send abusia rate mo hene adwempa hene otwa supre kwabrefo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi